Dobrodošli u Budimpeštu. Sad smo ovdje u nekoj manjoj ulici, pa se vozimo tamo prema tržnici. Ovo je zanimljivo. I dosta je čisto. I ovdje je baš mirno. Sam smo imali jedno 500 ležećih policajaca, pa samo odskačemo. Iako smo sad u PES dijelu Budimpešte i djeluje mi dosta mirnije nego što sam očekivala, jer Budim je tradicionalni dio i tako više ima zgrada, kultura, građevina. Očekivala sam da će ovo biti malo više, ne znam, urbano, ali mislim da nismo još došli od tamo, pa nam zato djeluje mirno. Da. Evo, stigli smo nakon 10 minuta vožnje iz taksija. Sad idemo ovdje šetati, pa ćemo tamo prema toj tržnici da vidimo. Šta kažeš, kako ti se sviđa? Pa jako je lijepo, sviđa mi se ovo uređenje i arhitektura. Pa sad ima ovdje baš dosta ljudi, svi sjede i udaju. Bolje vrijeme nego kod nas. Neko vrijeme ima lagano vjetra, pa ali je topal vjetar. Evo piše gore Central Market Hall. To je vjerojatno unutra. Vjerojatno da je. Da. Evo ga ulazimo u taj market. Kako se rekao onaj? Pijaca. Market pijaca. Samo što je na engleskom. Ja sam mislio kao da će ovo biti nešto kao onaj vani tržnica. Kao otvorena, ali je kao zatvorena, ali je velika. Šta si ti mislio ovdje uzmati? Pa želim probati langoš, njihovo tradicionalno pecivo pečeno u ulju i onda na vrhu obično stavi se vrhnje ili sir. Ovo je neki chimney cake. Kakav je ovo? Šta je ovo? Pa pecivo zavijeno u obliku dimnjaka i onda ga obično se zavrti kao čurosa, na primjer u cimet i šećer, i onda može staviti različita punjenja unutra. Da. Nismo rekli, njihova tradicionalna valuta je mađarska fiorinta. Ona je tipa koliko od eura slabija. Nisam gledao. Ali je dosta slabija. Da, dosta je manje nego euro. Ali većinom se može plaćati karticom. Ja sam sad isto taksi platio karticu. Da, pogotovo kad naručujete taksi preko aplikacije tipa Uber ili Bolt. Da. Što sam vidio? Paprika. Evo tvoje omiljeno jelo. Ovo je tvoja glava.
To ko ovca. Janje. Ajmo dalje. Ali dosta im je mjesta ovdje u tržnici, ona je zatvoreno još. Možda zato što je nedjelja. Nedjeljom je dosta stvari općenito zatvoreno kad sam gledala njihove tradicionalne restorane, kad sam tražila gdje bi mogli ručat. Većina ih ne radi nedjelju, a neki ne rade čak ni ponedjeljak. I svi restorani što sam gledala su zatvoreni bili rade tek od 11 ili podne. Eto da znate, ako planirate. Jer evo sad ovdje dosta prolazimo i dosta mjestovi marketa je zatvoreno. Da, sad je podne i 15. Radi samo neki par. Ali opet je gužva i puno je. Mati džigu do gore šta ima. Gore, na kad? Da. Gore je odjeća tamo. Pa ne znam, vidimo odavlje. A kad djeluje kao ovdje? Da. I ono možda neki suveniri ili nešto. Da, evo vidiš suveniri. Kome kupuješ suvenir? Mami. Znaš što slijepi ovaj magnet? Da, evo magnet. Sad vam ovdje ne govori, I have the best price my friend. Da. Ko u Dubaju. Mirna je tržnica, Nikola ovdje. Ne sili da kupite. Budapest. Matthias Church. Evo, jedna mađarska forinta je jednako 0,0027 eura. Baš. To nije ni 2 centa. 3 eura i 29 centi privjesak. Ovo je skupi. Skupi? Da, pa 3 eura i 29 centi privjesak. To je jeftino. Pa nije. Pa di si ti kupovao zadnji put privjesak? Pa jeftinije smo platili u Dubaju. Da, ne u normalnom Dubaju, nego u Deire, tam gdje smo išli. Šta je tu? Iskupičano, kao pogatač. Evo, odabrala sam par razglednica i jednu slikicu za mamu. Mama, ako gledaš, nadam se da ti se svidjela. Baš su lijepe razglednice. Ove razglednice su 400 kupa, odnosno euri 10 centi, a slikice su po 1200 kupa. Evo pogledajte, ovi magneti su po 1 euro. Da. Ovo mi je baš lijep. Koji još? Do we got any offer if you buy a more magnet? Sorry? Do we get a better price if you buy more magnets? Like, Yeah, more? yeah, if one is one euro. How much? How much? If you bought like 3 or 4, what will be price? This is not much. Yeah. At 3 euro. 4 euro. 1 euro is one. Okay. Evo kao što vidite ovdje se ne daju cjenkat. Pa male, da uzmeš Da. 1000, jer tam to piše. Je 1000 pa onda otvorit ću sam. A jedan magnet je 1 euro. Ovo je baš lijep. Hello? Okay. Gdje su uzela 4? 1,600 or 4 euro. Do you have a card? But yes, yes, yes. Ne, uzeli smo 4 magneta za 4 euro, nije htjela dati nikakav popust.
De Ivane za 4 eura bez magneta. Pa kažem, onako kad smo bili tamo da se cjenkaju. Have a nice day. Ivana, čega ćeš uzeti langoš? Pa ne znam čega ima se na piletno. De Ivana. Vidiš ovo dole što ima. Ne volim to. To gledam samo tijesto i sir ili ne znam nešto. Neki dodatak uz povrće. Neki to vole. Ja ne. Ajde, reci nam sad kakva je ta hrana da vidimo. Probaj. Langoš, Ivana. Mislim, jela sam prije slično nešto. Kako ti je? Pa nemaš opet lože tijesto i vrti. Rekla da si jela prije, pa kako ti je naspram ostali? Pa nisam jela prije langoš, sam jela u Sinju neke sličnu našu verziju. Fina mi je, oba su bila identično fina. Nije mi nešto. Jesi probao? Pa to mi je samo tijesto sa umakom. Pa možeš, ja volim svrtnje, možeš uzeti sa šunkom i sirom. Dobro, ajde vidit ću još. Jedi. Imam još sad si na kraju naručio. Pa neka tortilja sa šunkom, sirom i kečapom, ali dobro je, ali samo što je preciljno. Koliko si platio? Pa 15 eura i 34 centa. Bez pića. Zato kod nas smo uzeti cijelu picu džambu. Mislim da smo upali u blage turističke zamke ovdje. Da su nabili cijene radi turista. A fino je, ali 15 eura sumnjam da je fino toliko. Evo, jeli smo baš za stolom stojeći u tržnici. Jedva smo uspjeli uhvatiti mjesto. Na kraju kad završite s hranom, vreća smeća, self-service. Sad idemo dalje razgledavati, gdje ćemo ići? Pa ne znam još. Aj, vidit ćemo kad ovdje siđemo. Ajmo prvo prošetati malo Da, pravu. da se ovo istrši što smo pojeli. Već malo boli stomak. Mast na treću. Da. Idemo sad da razgledavati dalje grad, pa ćemo snimiti. Evo ovako vam izgleda ta tržnica, znači samo kružite u krug od svakog dućana i suvenirnica i tako i se vrtite skroz u krug i idete samo. Evo, kad uđete na prizemlju, odmah se nalaze ovako mesni proizvodi, voće, povrće, pogotovo na lijevoj strani kad malo zađete, kružite, stalno ne možete se izgubiti, samo zalazite gdje vas šta zanima. U prizemlju imate više deserte, papričice i tako te prehrambene stvari. Kad se popnete na kat, sve su suveniri i odjeća, tepisi, vidjet ćete na snimkama, ubacit ću vam. A kad odete imate na desni dio, ovo iza nas gore, imate food court gdje možete odabrati što želite jesti od tih ljudi. Ja sam odabrala langoš, a Ivo je odabrao lepinju sa Da, pa uzeti samo šunka, sir i kečap. Isto, ali i 15 eura. Da. Ali to baš je lijepo uređeno. Ovo je ova tržnica je proglašena najljepšom europskom tržnicom. Evo nas, sad smo se uputili prema Liberty Bridgeu ili Mostu Slobode da pređemo na drugu stranu. Cijelo vrijeme što ste gledali do sad smo bili na velikoj tržnici i na strani Budimpešte, odnosno prijašnjeg grada Pesta, a sad idemo prema Budimu. Da. Sad je još vruće, nekad smo ulazili jutros. Ali je baš lijepo
živahno. Ovo ima dosta turista. Da. Da, also Heuschnupfen, das hast du mal mehr, mal weniger. Idemo nakon mosta. Pa ićemo prema utvrdi ribarskoj tamo na toj strani i pokušat ćemo uhvatiti neki lijepi pogled na parlament. Evo nas ispred mosta. Sad smo tu uradili nekoliko slika i baš je dobar pogled. Šta kažeš? Pa ovaj tu most koji vidite iza mene je most Slobode, on je najpoznatiji od mostova, treći je sagrađen i imao je tako veliku važnost za industriju i povezanost dva grada. Da. Jako je lijep i karakterizira ga ova zelenkasta boja. Da. A iza mosta je baš isto lijep pogled. Ajmo dalje. Idemo preći do Budima. Da. Idemo sad idemo preko mosta. Ali ovdje baš ima svašta za vidjeti. Mostić. Šta kažeš? Pa jako je lijep i konstrukcija je isto zanimljiva, da snimi tramvaj. Evo prolazi tramvaj. Na ovo gore me podsjeća kao ono na neke tajlandske one otoke, zelenulo i ono od kamena. Još ova dol boja. U početku je bio poznat kao most Franje Josipa, dok je sad most Slobode. Da. 4 days straight without doing anything else. Gle, imaju ove lokote. Jesi vidio na mostu? Pa to znam, to dosta njih stavi te lokote. Kao za uspomen. Ove tu lokote i napišu kao svoja imena i prezimena, to kad sam čitao negdje pa se sjećam. Baš Napišu kao svoja imena i prezimena kao parovi i onda tu ostavi kao za uspomen. pa prije ostave inicijali. Da. Rijeka. Ne znaš koja je rijeka. Dunav. Bravo! Dunav. Bio sam pogodio iz prve. A nisam čitao ništa. Pa znaš valjda da idemo u Mađarsku Budimpeštu, ali znaš koja je rijeka. Pa znam nešto, ali ne znam sve. Most. Je vruće, moram se... Da. A ti obuka taj džemper ko da se ono negdje... Pa to se ja slučajno u Rusiji. petala uz most. Pa bilo nam je jutros hladno, još smo sat vremena nam je prijevoz kasnio, pa smo čekali Pa kad je na hladnoću. kod nas je dosta hladnije. I kako ljudi sjede svi na mostu. Da. Skupe vitamin D. Piše do not climb up to bridge. Piše, gledaj, snimi ovaj znak do Šta? not climb up to bridge. A ne znam hoće li se vidjeti. Do not climb up to bridge. Kao ne penjajte se na most. Da. Ali kod nas je dosta bilo hladnije, ovdje baš vruće, meni vruće i u kratke rukava. Ja ne znam kako ti preživiš u toj... Malo se preklače. Mostić. Evo, prešli smo tek pola mosta. Ajmo nas, već smo na drugoj strani. Trebalo smo i mi neko bicikla uzeti voz. Ovdje smo, lijep je dan i ubrzalo bi nas, sad imamo jedno 25 minuta šetnje. No, trebalo smo neki romobil u biciklu.
Da vam se osvježiš dok podaš puši ovaj vjetar. Ali dobro, ajde, ne smeta nam ni da podamo. Ali ima se svašta baš za obići. Pa nakon što smo pojeli onoliko masan doručak, mislim da i trebamo malo prošetati. Da. Evo, nakon 15-20 minuta šetnje stigli smo u podnožje Budimskog dvorca u samu Dravu na jedan prekrasan arhitektonski, najljepši arhitektonski dragulj Budimpešte, odnosno vrtni pazar kod dvorce. Ovaj tu pazar svakako služi i kao ulaz za pješčanim putem do Budimske palače. Evo sad ćemo se lagano popet gore na Vidikovac. Da vidimo koliko nam treba. Dobar. Ne, pa idemo do ovaj niže. Mislim da ne možemo ovdje doći do dvorca, budimo odavde. Dobro, otprilike, jer je visoko. Ali baš mi se sviđa kako je sve zeleno i sviđa mi se arhitektura. Lijepi su mi završetci linija. Nešto se više popnete, više se vidi. Hoćemo baciti jedan fotosession. Dobro, nije se nešto teško penjati. Ma nije, lagan je uspon. Ko starac. Treba se ići onim busevima. Ajme vidi ovu fontanu, baš je fora. Ja fontana. Uvijek nađemo neke fontane. I pokažem tamo onaj pogled. Vam. Pogled na Budimpeštu. Pa malo, mislim da će ljepše biti kad pokažemo iz onog dalje kuta jer ne vidimo zida ovdje najbolje. Kojeg dalje kuta? Od tamo, s ove strane. Izgleda kao da je neko u stvarnom životu editirao zelenu boju i pojačao intenzitet do maksimuma baš. Da. Ajme vidi, ovo je kao ono što smo vidi ovo smo, kao što smo u Dubaju vidjeli. Se sjećaš, kao možeš sam prešlat svoju kovanicu kao naučić. Ali baš je lijep pogled. Rekla sam da će ovdje biti ljepše. Na ovu stranu. I to što se vidi nekako više, bar meni djeluje. Gdje je naš most? Most Slobode je skroz tamo, da. Trebalo je na 20 minuta da pođemo. Da, ali dugo smo došli, nije bio naporan put. Idemo sad penjati gore dalje, ali ćemo ići ovim pokretnim stepenicama, tako da, jer hoće se popet uz ove. Ajde. Jer je baš visoko. Ne upast. Iskreno mrzim ovo, ne volim visine, mrzim. Da ne okreći Ivana. Pogledam. Baš se osjećam nesigurno na ulici. Pa šta ne stojiš, ne pokrećeš se. Pogledaj u kameru. Užasno je, znači nemoj me se uznemirala sam, užasno je, gleda skala i smrdi. Ne. Evo, skoro smo stigli. Znači, ovo budalstvo ne spušta, hvala Bogu da nisam.
Stigli smo do vrha. Sad je unutra taj dvorac. Ne, ovo je besplatan put da dođe do dvorca. Inače imate jednostavnije puteve koji možda kraće traju, ali čak iskreno ne mislim da toliko kraće traju, nego su sam poznati turisti. Ovdje sad je dosta mračno. Ali imaju neki redovi, šta se ovo čeka? Uloga lift. Tu sam da čekamo lift. Hoćemo ići? Što si isto da se radi? Ulećao sam jagodu i vanilju. Probanje, dobro. Can I get one chocolate? Okay, can I get chocolate? Ćemo to dvoje da zajedno. Nemaju čokolade, moramo uzeti sljedeći jedan. Jao. Can I get in cup? Okay. Nemaju ni čaša. Nema ni sladoleda ni čaše, nemoj da odeš. Onda mogu dvije kuglice od vanilje. Šta je za uzor ovaj stolic? Čekaj, čekaj. Što se naručio, Ivane? Evo uzeli smo dvije kugle od jagode kad nije smelo čokolade, ništa. Koliko sam platio to? 1700 forinti. To je znači 4,76 € za dvije kugle. Pa nije puno s obzirom da smo i na baš lijepom mjestu, ali nemaju puno vrsta i nemaju uopće čašice i tako. Možda su malo nepripremljeni na veće gužve, ali kakav je sladoled? Ok, nije nešto. Idemo za piće. Šta što je piće? Ja iskreno ne znam što ću popiti, ali iskreno mislim da sladoled nažalost ne mogu ga jest, ali izgleda baš prezaleđen. Ono kad je skupala, kad je vadila kuglice, jedva je žena vadila, baš je zaleđeno. Šta, koju su uzela kavu? Uzela sam flat white i Ivanu gaziranu vodu sa ekstra ledom jer nekoga ne muči prehlada. Onda platila sam 3000 Mađarski fiorinti. To je neke oko 8 € i... 8 i nešto eura. Da, 8,30 centi, tako nešto. Da, ali fino i jako lijepo izgleda. Nisam probala, ali baš lijepo. Jer kad smo se god popili pa smo sjeli. Izmorili se i sad hoćemo nešto popiti pa ćemo ići dalje. Baš je dobra kava, 10 od 10. Divota i pogled 100 od 10. A sladoled 2 od 10 jer nemaju onaj što hoće. Sladoled 0 od 10 jer sam prehlađena pa ne mogu cijeti. Da. Nemaju uopće čokolade, oni sam uzeo ovu jagodu. Tako da, tužno, ali preživit ću. Nemoj da Ivanu nije piletina i čokolada. A mi smo izabrali baš lijepo vrijeme za posjetiti grad jer je baš danas sunčano, nema nigdje ni oblačka, ništa. Tako da smo baš potrefili predobro vrijeme za posjetiti taj grad. I sad smo kod tog njihovog najpoznatijeg dvorca ispred.
Znači ne mogu vjerovati da nismo bili u Budimpešti, a grad nam je sad dosta blizu, a na primjer posjetili smo zajedno Dubai, a nijedno od nas nije nijednom bilo u Budimpešti. A zbilja je prekrasan grad sa puno mostova i vrlo je prohodan. Ima dosta turista i ima puno zanimljivih viralnih mjesta poput kafića u kojem gosti mogu ostavljati međusobno poruke. Tu ću vam ubaciti sliku. Nismo stigli u njega otići jer je nedjelja pa su radna vremena malo drugačija. Osim toga, meni je baš zanimljiv Mini Pig kafe, kafić u kojem možete bukirati da mazite svinjice, mali praščići i bukirate si unaprijed, na primjer pola sata i tako provedete, na primjer, dan. Imaju puno atrakcija sa životinjama, ali i puno zabavnih ovakve stvari za starije i studente, tipa neograničena tura tura brodom s neograničenim prosekom, autobus koji pluta Dunavom i baš tako neke fascinantne stvari o kojima se premalo priča po meni. A mi ćemo pokušati obići što više ako uspijemo. Neke nažalost nećemo moći uspjeti obilaziti, ali nadamo se da ćemo se opet još jednom vratiti. Ali na sreći ćemo se vratiti uskoro, nadam. Jer ima baš svega da se vidi. Da. Tako da je baš super. Ma i dvorac je ovaj ogroman. Evo još malo pa su sišli dole. Idemo do Lančanog mosta pa da pređemo nazad na Pestu. Evo spustili smo se sa dvorca. Gdje ste zabolile noge? Nisu iskreno. Dosta smo imali pauza, tako da mi je dosta chill. Iskreno kad sam gledala i razmišljala i planirali, kad smo planirali točnije ovaj put, dosta sam gledala kako bi što više stavila u jedan dan, a da obiđemo dosta, a da nam opet nije svugdje po 2 minute. Jer realno možemo se vratiti, a da cijeli dan potratim na Jurnjavu i da ništa ne doživimo, to mi je isto jadno malo. Da. Tako da nadam se da smo našli neki kompromis mali. Kako ima Luka Manić? Tako da smo sa dvorcem završili, idemo sad dalje. Ti idemo? Idemo preko Lančanog mosta, malo na Pestu i na tu stranu, gdje je parlament i tako te znamenitosti. Pošto je ona smišljala gdje da odamo, ja nisam pogledao. Ivana nije smišljala plan puta. Ja sam išao za rezervacije i bukiranja. Iskreno trebali smo bolje isplanirati po satima, da baš maksimalno posjetimo sve, ali to mi je... Ali dobro, kad ne znamo gdje ćemo se negdje zadržati koliko. Problem je procijeniti kad prvi put idete negdje, iti na primjer kad planirate ići taksijem, ne znate nikad hoćete uspjeti dobiti pa i taksi i di će vas odbaciti, mislim kad di točno, pa je teško planirati za restorane i tako to. Ali mogli smo realno sljedeći put kad dođemo bi mogli posjetiti tako tih par mjesta što sam spomenula gore na tvrđi Budimskoj. Jer sad otprilike znamo koliko nam za šta treba vremena. Da, dosta su me ljudi prestravili u komentarima kad sam čitala, tako neki ljudi kad isto objave itinerar kao za jedan dan, svi su govorili, kao ne možete sigurno to sve u jednom danu. Kao probala sam, nikako nemojte to pokušavati, ali ja kažem da pokušate, da vam dobro koristi za orijentaciju. Ja mogu ubaciti sliku jednog plana koji je meni pomogao malo kad sam planirala di bi šta i onda smo gledali prema tome gdje šta želimo kupiti ili probati ili pojesti, pa uklopiti ako smo gladni, krenut ćemo od ove strane i od tržnice kao što smo mi. A ako nismo, realno ne smeta nam i krenuti sa neke druge stvari.
ovdje ispred, znači kupite ulaznice, prvo čekate u redu i kupite te ulaznice da vas odvezu prema gore, ako ne želite ići pješačiti uzbrdo. Tako da, pogotovo ako su neki ljudi stariji ili umorniji ili neki invalid, pa mogu ići s ovim liftovima prema gore. Mi smo išli jednom smo išli pješke, jednom smo išli liftova, tako da nam je okej. Dio morate svakako proći skalama, a povratak od ozgor također prolazite skalama. Da. Tako da okej. Ali dobro, nije toliko teško ni popet, bilo je lagano. Zbilja, ako imate iti malo kondicije, nemate problema i brzo ćete se popeti. Jer kad se gleda odozdo čini se ono baš visoko, ali kad se penjete nije uopće toliko brdovito. Plus zbilja su lijepi pogledi i svakako ćete stati bar slikati jednu slikicu i imati tako da će vam to biti pauza. Nije da idete kroz... Konstantno da se nije da idete penjete. kroz kontejnere, znači idete kroz toliko lijepo okruženje da ćete sigurno uživati. Da. I ako nećete kao mi platiti 15 eura za langoš, ako ne idete jednostavno do pijace, tu imate ispred Zero Pointa također u ponudi langoše. Da. Tako da vam je usput ako ste odlučili ići u Buda dvorac, ali ne i u glavnu tržnicu, možete tu probati langoš. Svakako mislim da je to jedna od stvari koje će se svima svidjeti, pogotovo jer možete mijenjati kako se kaže, toppingi, nadjeve i staviti što želite na njega. A sad se nalazimo kod Lančanog mosta. On je bio prva spojnica između ova dva grada, Budima i Pešte, jer bez njega ne bi bila spojena ova dva grada. To je tu most. Jer on prvi kao jedan od najprepoznatljivijih budimpeštanih simbola, ujedno i prvi stalni most između ta dva grada. Jer naime ta dva dijela današnjeg glavnog grada Mađarskoga stoljećima su bila povezana samo Pantonskim mostom. Pa je zato on poznat. Malo ljudi zna da ovaj most, da za ovu ljepotu ovog mosta dugujemo grofu Ištvanu Sečeniji koji je ovaj most sagradio nakon što je bio u nevolji gdje je 8 dana zapeo na obali, a morao je žuriti na sahranu svog oca, pa je obećao da će svoj jednogodišnji prihod imanja uložiti u to da postoji način za preći između ova dva grada Budima i Pešte na način da ne utječe loše vrijeme na njega. Tako da je on zaslužan za izgradnju ovog mosta. Šta ti kažeš, Ivo? Je li to nesebično? Da. Koji ti je ljepši most, ovaj ili onaj prvi? Iskreno, meni su oba mosta baš prekrasna. Onaj me prošli nekako daje vibe New Yorka, nekako iskreno. Da. Ne znam zašto nisam bila u New Yorku, a ovaj mi je nekako kad sam čitala tu legendu nekako prirasta srcu da je iz tako nesebičnog dijela nastao. Imate isto lijep pogled preko mosta. Evo gore ovaj dvorac gdje smo mi bili malo prije. A sad idemo tamo prema parlamentu. Kako volim kad ovo lijepo puša, nije onaj hladno. Ali ne, meni je baš predivan ovaj Dunav i svaki put kad se prelazimo preko Dunava mi je najdraže nekako gledati taj pogled i doživljaj mostova jer su zbilja prekrasno napravljeni. Da. Baš izgledaju velebno. Evo ovdje isto pred kraj mosta taman vidi se kao neki kotač kao ono Dubai i Ajn kad smo bili. To tamo iza ovih zgrada. Ne znam jel se dobro vidi iza ovih tu zgrada. Imate taj kotač. Ako uspijemo i do njega stići prije nego što odemo pa ćemo vam pokazati.
sad idemo tamo smo stigli odmah kraj mosta pa se dol spuštamo niz stepenice i idemo tamo prema cipelama koje su na obali Dunava pa da vidimo. Obala je baš predivna. Pa ćemo mi to sad snimiti da vidite. Ovdje ispred imate i ove kafiće ako želite odmarati malo. Čilanje na vas. Ovo kao da ste na nekoj rivi sad. Idemo otkazati bus kartu i ostati još jedan dan. Baš je lijepo. Kad je grad velik pa ga ne možeš obići. Ali nije sam da je velik, znači svako mjesto mi je zanimljivo i zaslužuje da se posvetiš, malo saznaš o prošlosti i razgledaš u miru. Ima dosta mjesta, ali za svako mjesto treba bar sat vremena. Pa sad baš sat vremena. Ako ćete baš doživjeti kulturu, da malo i popričate sa Mađarima, onda da... Sa Mađarima, to mene Mađar. Mađar, to onaj zubar. Ovih 60 pari na obali rijeke Dunav simbolizira žrtve holokausta koje su tu bile prisiljene izuti se te nakon toga streljane i bačene u Dunav. Baš nekako osjeti se malo tiša i mirnija atmosfera ovog spomenika koji više služi kao opomena da se ovakva stvar više ne dogodi. Kao što vidite, raznih su oblika i raznih su veličina zato što te vintage cipele su neke dječje, neke ženske, neke muške, da simboliziraju sve žrtve. Kao što ćete vidjeti u videu koji ću vam ubaciti, tu u određenim cipelama ljudi ostave neka cvijeće i zapale svijeće u onu cipelu koja ih dodirne ili ih podsjeti na nekog njima dragog kojim nedostaje, pa je baš nekako dirljivo i služi kao opomena na tragičan događaj. Evo stigli smo ispred zgrade parlamenta u Budimpešti. Ona je treća najveća parlamentarna zgrada na svijetu i ona je sagrađena u stilu neogotike kao što vidite. A sad ću vam još ispred pokazati općenito o toj zgradi kao što vidite i još ćemo nešto reći. Zgrada parlamenta u Budimpešti ima 690 prostorija koje se prostiru po čak 18.000 metara kvadratnih i kao što možete primijetiti, na izgradnji ove zgrade se definitivno nije štedjelo. U izgradnji je bilo angažirano 100.000 ljudi. Također utrošeno je 40 milijuna cigli, 30.000 kubnih metara klesanog kamena i ako se ne varam 40 kg zlata. Fasadu parlamenta ukrašava 90 figura poznatih ličnosti iz mađarske povijesti, te također unutar same zgrade se nalazi 162 statue. Osim toga, parlament ima 27 ulaza. Baš je prekrasna zgrada, iskreno nikad ne bih rekla da je parlament, da ne znam na prvu. Ovo vam je inače ispred zgrade parlamenta. Ovo nismo čitali šta je to, tako da ne znam. Prvi put sad ovo vidim. Aha, spuštaju zastavu.
mađarsku zastavu. Sad će vjerojatno otvoriti ovu zastavu da vidimo. A svi okolo snimaju i gledaju. Levonul, jobbra és balra. Hát! A bugó levonul, felállítási helyről. Lépés! Indulj! I sad idu u parlament vjerojatno. Zanimljiva neka tradicija, ne znam povod čega je ovo. Šta ti kažeš šta je ovo povodom čega? Nismo to istraživali. Jesam, mislim da je to povodom toga da se vidi koliko kancelar dugo radi za njih. U smislu kad on izlazi iz zgrade, da se onda skida tako zastava, da se označi koliko dugo on radi, koliko dugo ulaže u svoj narod. Aha, onda si ti to čitala, ja nisam. Ti čitanje. Da. Eto, objasnila je ona što je ovo povodom čega, ali je zanimljivo. I to vam je ispred ove zgrade parlamenta. Evo, završili smo sa razgledavanjem ovog parlamenta iz zgrade, pa sad idemo negdje na kavu ili na piće prije puta. Ali prije tog ćemo još otići do fotobuta da vidimo, da uradimo neke slike i onda ćemo ići na kavu prije polaska. Krećemo negdje oko 9 nazad. Tako da je bilo baš super i dobro, jer baš lijep dan i bilo je sve super. Pogledajte šta smo naišli. Fotobut. A sad čekamo, idemo da se Lucija slika u fotobutu. A ti, Ivane? Pa i ja ću. I zajedničko je. Da. Šta je tebi, Ivane, do sad najbolje? Pa šta znam. Onako hodanje po gradu, zato što je lijepo Šta ti se vrijeme. najviše svidlo građevina? Pa ova parlament. To mi je najbolje. I gore ono gdje smo bili na onom dvorcu na vrhu. Meni je iskreno baš posebna nekakva atmosfera u gradu i nisam očekivala da je toliko onako, ne znam, ima baš Opušteno. prisnu atmosferu, opušteno, osjećam se sigurno, ono top mi je. Kada sam ono negdje na sezoni, Da. pa ono sve živo i Ne mogu vjerovati da je 5. mjesec, a već je ovako sve dobro. je baš ono živo, kao da si negdje u srcu sezone, negdje u Španjolsku, jel? Tako da je baš dobro. Nemam osjećaj da smo ovako blizu Hrvatske, ali to je super jer se moramo vratiti. A sad čekamo na taj fotobut. Evo ovdje vidite cijene koji su. Fototomat kao 2600 mađarski. Stigli smo ispred njihovog ovog potača što smo vam na početku pokazali da ćemo da snimite, evo ga. Slično kao onaj Ein Dubai. A ovdje blizu tog potača imate i ove skejtere što na skateboardu. Evo sad se jedan polomio upravo. Ovdje skejtaju. I
to bi bilo to od našeg današnjeg videa iz Budimpešte. Ako želite gledati nešto više, pretplatite se, bacite like, share i komentar. Napišite nam da se vratimo u Budimpeštu i šta još sve trebamo posjetiti u njoj ili šta još želite gledati s našeg kanala. I komentirajte nam isto što vam je bilo najdraže u našem videu iz Budimpešte, tako da znamo što vas je najviše iznenadilo. Nas je najviše iznenadilo tipa što je grad dosta aktivan i puno ima dosta baš ljudi, kao da ste negdje na sezoni na moru. Tako da to nam je bilo zanimljivije i baš je velik grad i svi ljudi chillaju laganini i hodaju, uživaju, tako da je baš dobro. Tako da vidimo se u sljedećem videu.